Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436 119 or walk in directly to the venue for further information. Kahnyotrap Youth Council Shillong City ha kasing thoding jong kalai tarik ubnai jelleu arajar arpoar kala dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bakadai ban sangai no assistant ban ai trading license shiki bar jilla ki bathmu ban trai kam trai jam ha pa upur sam jong ke jilla Meghalaya namar bakali kalong kum ka jing pendo lat ya ki trashnong ki bala ban trai hi ya ki kam ki barit barya. Hakador khas bala IT ho executive member uba pay katana trade ke Khasi Hills Autonomous District Council uba rangken sai kharbuki kaseng kala penpau ba kajing yok la jom ki breu ki banabar bat ki bar jella ban trai ki kam ki bakitra jella ki dangla ban trai kalong kum kajing khangla di ki trash nong trai muluk. Kum kaseng ngilayu ina kapor ina de bekran kapor mencuaru antar ngah ban wan ekran biang ni ya kejing dang ya yo dan ya kejing peteng kejing ai ya terjung lisensi bar jela mar kumbang yi hakini kipor ki bamenta yi baki khasi ki jongi kila haki bubun kiliang kila na ban chimti ya ki kam kan hadu makaliang kan wholesaler na kinong kiliang ki kam contract service na kinong nyakran industrial union dan ing nyakran hapdai dukan bokero Dina kalian junging labu ya kejing dawa ka jungi ba. Dei ban pensengan nomor 2 ya kejing ai kejing besan kalor kini ki bentah. Nomor ni iba kumbalong mentak kejing ai teding license ya ki gale wholesale kasi jungi bun ki balala ban le. Ndrei beling indang ai lat sa ayu burin ba. Abdi bat kontrak service bun ki kasi jungi ki ba le i kontrak service. Ndrei beling indang ai lat ya ki benapa. Bat kadi kejing ai lat di kiban bar kelak penduk kam du jam bat kelak penduk lat ri kasi jungi ban kio ngasung bakad kapur ka kala i kapur kelak biang ba ngin ya kentiu para kasi ngin ai lat para kasi bat ngin simti hi kam di jam halak jong kari halak jong bajela mengin peniat ya ke bisnes hagi bubun ki bentang kani ka bentang ila ya kran laung hiru ba amla ba keteding lesen ka ai spesifik nak kebentak tu kejat kam kimla ban pendon kam dikiwei pa ti nak kalian jungi ngila kam chai ba ye ba hakin ni ki por ki ban wan nak kalian jungi pelong kejing kanra bejur habrok kuwi kari kasi bat ngila ong ru ban dari ngidon kam ya kejing trailang jong industri konsel min kot ba kin wan sekemat ba kin mi sekemat bunyi trailang ni apil dan yang kerpat sekejat ban riu borok kawai ba hakabidai bat kejing ai wai dukan ni susi benong bang idon iki briu ki jongi kibran iki dukan ndai bali ban ai wai pan syaki barjala ngatrai lada nim ai lat hi mengi lada mengi nim ai wai dukan ngatrai numyo wat ban drum ni ga islah ka jongi ni susi bahayo ni ki prapo knai 4% ki dukan dakhar ni jios ngowi jingnam ke jongki trai dukan baki kun ti jungki kimdon kam ndekat baya kedukan hayo lai wai ki barjala hato kam ade kapor ingi bangin hikai ki kun haki kam bisnes hato beling nang dan kam ban ai wai kedukan jungi ki barjala kat bai ki kun lajong ngi pniat kam klem jam kat bai ki bahieng lajong ngimna ban ai ngimna ban senia ban ai hato kam kor udakhar se ye ki kun ki lajong hato kam senia udakhar se ye ki do isnam ki bahieng asam lajong atau kemla dai yo wei po wei ba ai wai dukan sekepar jela bangin mi sekemat bangin terwas ki para kasi bangin IT nang bekna ban cempi ki ban peniat ki kam kijang tapi bat ka benemi kaliang ka jongi ni kerpat dai ki para kasi jongi aba ki cempi ka dukan kimdei ban ai wai pateng lani ban dek benemi kaliang jongi ni ai ka jing maham banang ni sekemat ngin pelong ya jing ceng bat ngila ban ai
ya ka jing komplain dan ya ka tho sibol beripet bat bande ka berengkam hai beri bat jing le binami nomor ba ka jing le binami kalau ka penrandian dan ya ka pen kama ban kentiu ya ka jat beri bujung apa ya ka thong ka bang ka sen kat kum ka assurance ka ba nakaliang iam jong ka trade hi ma ka bisai ba ka syuki ka ba udan dan ka bor ka udan kalong dan kontrol ya ka trading license am ban ai trading license ndai ban kontrol ya ka trading license tinggi kerman scam ba kumba lakran ban kontrol di nakaliang ka jongir ni scam bahkan long ta ba kumang yong nang ibu dien ba sa pelong ya jing kana transaction aburok ko ga kasi minsan ya kumbalong mentahi lo ong ba kejing ai trading license ni kalong ki hagup sebut ki bentas kalong ka kidon ki basu bobon ki ba renew bat long hiru bakum ba kalong hi kilapet ya ki kam ki ba la ban tri de ba khasi jimi kidang duna liang mereka i kejing ya kalong kajeng keren kejung kalong ba kini ki bro kila de yo lupa ya ka permission nadu kitrai dukan hadu nakasinong hadu nu sim ka ba ya ka bubun sini ka bawan andra poi semit kejung kalong be kila de yo lut ya ki permission na borok tentang kala ka bu jing ya ki lada kimai kawan pat dakoi kalenti pat ya ki ka ba kimban si ka da kabur ka ba ki hapan isu ya tradition ai ka jing ya